I pozdrav svima ljudi, evo nas u prvoj epizodi na mom kanalu koji se zove Lucky HD ili Lucky HD, kako već. Danas igramo Sniper Elite 3 Afrika. Evo nas. Igrica je super. Imamo samo Sniper. Logično da se zove Sniper Elite. Ili kako se već čita to. Aha. Dobro. Gledaj koliko je to dobro rađeno. Bum. Da, ja mislim da sam ga pogodio. Baš to. Ovo ide u glavu. Nije u glavu, ali... Pocepao sam ga. I to je izašao nazad. Hardshot u srce. Ok, evo ga ovdje. Ajde, evo crkovi. A ne, move tu. Evo ja tek sad provadim da treba da idem kod njega. Ne njega da pucam. Ali okej. Tab. Aha, okej. A on nastavlja čovjek. Evo ga, glava sigurno, ej. Nije. Sve neko u glavu, da metak pada ipak. Nema veze. Šta trebamo da... Destroy. Gdje treba to ja da puknem? Dobro bre, diši malo čovječe. Low end. Aha, mogu i ovako pucati. Tako, da možda. Da. Ali... Kako da ga ja uništim se? Aha, nema, ne vidim ništa. Ne, ipak ništa. Aha, granate. Samo ne znam kako se bacaju. Malo nešto u opcijama. Secka mi malo. Smanjim rezoluciju možda. Tako. Nadam se da mi nije prekinulo snimanje. Nije. Yes. Dobro, i dalje se snima. To je malo bolje, čini mi se. Jeste, sigurno. Da.
Ipak je malo seckalo. Okej, kako se bacio? Aha. Dvojka nešto. Kako baš je da... Kako da bacim nešto? Kako da ga ubijem uopšte? Aha. Znam da treba da ga uništim, nego... Da pucam samo ako ne. Nema. Odavde. Kako da uništim ljudi za auto, okej, to znam. I kako, šta je trebalo da se pogodi? Ja ne vem se. Opak nije ni to koliko mi se čini. Biće i u Battlefield, ako hoćete. Nemam subscribera pa. Da, pitam. Sad. I bum. Motor ode. Evo ga. Jako zanimljiva igrica. Barem za mene, sad ne znam kako vama. Nešto nas je gađalo. Aha. Oh, medkit. Germans are using Nebelwerfers. I have to do something about them. Mapa kaže da treba da idemo... Dobro. Tamo. Kako da trčim? Izgleda da je ovo najbrže. They won't hear me approach if I crouch. C. Jel si dobro, brate? Si dobro? Izgleda da nije dobro, ali... My well rod should cover this. Ne, nego se treba da ubijem. Ja onako prolazi, mislim da su moji, jel? Hođeš li da crkneš? Ja ne mogu ni da skačem. Mogu da uzmemo to. U kolena. Držim. Evo ga. Aha, imamo i... What? A kako da uzmem pušku? Aha. Evo ga. Saka. Ne, jao, bio mi iza leđa. Moraš malo da se naviknu na ovo. Odla, save. They won't hear me approach if I crouch. Idemo i ovog. Tako.
Provalio sam foru, sad Z. Držimo Z. Aha, možemo i pick up body. Možemo da ga uzmemo. My well rod should cover this. Dobra puškica. Samo da me ne vidi ovaj. Nima ovo koliko ih je. Mrtav si. Sad moram da se sakrijem ovdje. Ako oni pucaju, ja ove dobijem. Koliko ti treba da crkneš. Ja mislim da su me čuli sad, ne znam. Nije bitno, bežimo mi odavde. Kako ih ubijamo? Lej. Aha, znači F držimo da bacimo, a F pritisnemo da... Valjda su mrtvi sad. Fuck, ubit ću. O, nemam. Mogu da sad mogu. Headshot. Možda ovdje ima neko oružje, neka municija, ima samo neki papirići. Alle Mann in Deckung! Ich habe ihn im Visier! Brže, brže. Uff. Jedva. Vidim. Stani amuniciju. A ne mogu odavde. Odavde. Bum. Mislim da me nije vidio. Epe sad me vidio. Opa, još jedan headshot. A što ovo znači? Aha, tu smo kao vidjeli. Gdje trebam ja da idem? Ja trebam skroz tamo. Trebam valjda da uništim nešto, ne znam nešto. O-o! Ubit će me. Ili ipak neće. Jedva.
To je to. Nebelwerfer is neutralized. I might as well check the ridge. Gdje treba da idem, bre? Aha, eno ga tamo. Znači, skačemo na space. I ovdje počinje kao Sniper Elite 3, Light Highlight, kako već. I šta sad? Ok ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, to je za prvu epizodu na mom kanalu, koji se zove Lucky HD, Lucky HD, kako već. Hoćete, bit će još epizoda o Sniper Elite, bit će i Minecrafta, bit će i Battlefielda i puno drugih igrica. Bit će i Sims, da, Sims 3. Ne znam, neću sad sve da vam kažem šta će sve da bude. Samo ću da kažem, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!